TV paindano ona kana wari na katiga na kama ma ka kumenu ga hajunu ngala nanta no teringa aga me wakati nyankine kengani ewa deba politique nga onati soninkara hukumun no wandi onari aga masalandi mani kabare na nonga onko wasehene mani kama lenki aga na tunanti oga wakati be no wandi kenne karamuteke hawa mali bangoba donc mali bangoba karamute nga nonga alla do warjaga soninkal karamo no ngoma odi raga sehene la kolen kabarendi angana mgo la koli ano oy miya dangane na sababu angana ro la kolendi lenki angana le menya ronde karangendi angana koro anakata iro randi ibugurantuno serbe kama kara iti karambali akendo ho honta bana ke korra duro ko ton kara lenko gara kimna nya serebe kenni ewa osere tuinte nya ga mi sere tuinte nya ni akenni Isa Jawara assalamu alaikum. Wa alaikum assalam sila ko yini korbas mta alhamdulillah ewa lenki oda tunanti sorobe nuga munana Isa Jawara to harsa bari television kanni hi wai ko tasu sere go haini hibe kabado wampaini anke lawa ko no angani serebe anga bakamina ba. OK, merci beaucoup Sila. Silangara angara ko ni mo be nke tokoni Isa Jawara mbaka madnakura na nyoro marayeni trumbe banyenga école maître yani nga Bamako ere na lycée école maître on ere. Isa Jawara na mbugu manakura kingi ai babe suwanonto yo onati Isa Jawara sarambi nyalla ko karamo ay anyi megala ko mo be anjo peti karalle mawoye. Tout à fait. An karalle mawo ke akoto amma ba ma ne amma bari o ya karanga hukumu no wajade. OK, Sila handa ke keso alinga ngani mo siri ngara ko ni mo be. Allah nte yana école maître nga tanke anga ma kharange nya nke me yakene ndin kharange gonu nya Congo parce que ni Congo yabo oga giri Congo gari sina kebe ndage kharange nti mandi trungumbe nda sino nagati nya trungumbe nda hote ngari nda difficulté gabe ngari mais kemi mballa kharange ke mandi parce que ngara def gita trungumbe 2011 10 comme ça donc ndaga lycée nya Sigasso nda sino sikinya lycée nya Sigasso nga bugono ngali université nga ere na 3 ans na licence ngita bay master yani ke wati nondi master ke gawarni kita anda dangana bac plus 5 donc nda difficulté gabe ngari parce que duna di Allah nte ho sunya na difficulté nganta nondi mais kharangen kanwa sinon nda difficulté gabe ngari wati no menu ngari mais décourager nantinga kharangen ngalla ngada na tunganga tellement que côté sababu nga mais aramare me angana ho su khanu na waranyo kinga anga bala magala wande mana kinga akoni ya min balinin kharange timandi me na côté nga bingara ukaranu nankaso soninkara ni mali bangoba kababe su seheneti ikarai soninkara nankaso inyi la kolle mukube no gari na kwanga tina mbugu manna korana le kala turngumbe la kolle mukube gonu nyirini jatigire menta kumaga ina kantin dabari yo birene la kon kake nonga yo wi karanga kay menonga andangi tiken kilega bon malheureusement ke madangi tiken kilenga parce que o soro nga trungumbe nyankanteni wali Jawara wali hore no kara trungumbe be swatu donc da sino kuna katinya wali hore kara trungumbe ke ma yanga kantininga ken ko woni ma difficulté ngari voilà difficulté ga mangari na sababu nya kube no kay megara kantin dabari ay wono harana nyi ga maga sigira ko rukita nan kontine sabu soni ngara o problem ni Kenya o gana karanya jopa o gana honne nyata ona karanya ngara kunyu wono ida kantin dabari kon kanu nga debu gonu yano nga inyanya na debesu ya haren nari debesu la kolle mukube no gano nga Kenya gara soro ne katia kumpa ka jinu ndangi bo Isa Jawara nangiri turnume na le karaba Bamako tarike no wandi Bamako ho gabe musaka nyanadi ama kota kita kendi puisque nangiri an dingranya mena daga akara laranga ay gono mo lute nyanadi la kolle mega kalsi gantamba voilà nga bugu turngumbe comme ngara ko ni mo be ndaga lycée nya Sigasso nda sino sikinya lycée nya Sigasso nda bagin kita bo bagi ke kita mpale ni kita ngari Bamako anga to angara debenga an sina hana saranga debe ni metuini saranga debe ni medega mo ontuini anga difficulté ngali tampie koto nganonga mais nke chance nya nukube comme gelingena ro khara ngangema dum na redoubler nke din diplôme tu kita un coup alhamdulillah donc ngara bagin kita nda bourse nka kita parce que bourse que gouvernement soro menu nga ma redoubler na tout en 10e année 11e année 12e année ngara bagin kita gouvernement nga bourse kinanga
mais il veut redoubler kunta bourse kitana bon il veut nous redoubler ta hilo parce que lycée campagne sino karagie bon il gona ngali bagi ke irawa futana mata hilo mata siko donc scolarité nga épuisé ni donc serebe scolarité nga épuisé donc ken kamata bourse kitana o kuma ke no parce que ngera bagi nya enku amangara donc bourse entière ni ke mara 300 et quelques mille bon bourse ana nga kini agati be donc ndamo ton kobo parce que école ke jopade agara khaso tumi me yana ma tuma karago bourse ni takina ray bon kem pour atoda côté ngari parce que ngeni dawra bugwa ngiri dawra bugu souvent nandaga ma oni garna en soufnya souvent me oni poke me kutuno tanga passing ngama kito maka kotabe passing ngana kito ko maka kotabe wa mobile muto daga na aga makite donc wa terano tanga mais bourse nga kite kem parler nda moto nkobo donc chaque fois nga to daga na école ngati kem moto mangara donc en reni lemunu na maka sima nanti anya nga serebe nui iganya ministre nga président nga nanti ma tampie nga be su dangi ti tampie nga de soron tampie nya mo nyanta bana sinon c'est sur na président na directeur nga na ministre nga tant qu'il y a une étape que franchie dans ta vie. Donc c'est une étape un peu compliquée, mais alhamdulillah, il y a une étape où nous sommes alhamdulillah, aujourd'hui je suis enseignant au niveau secondaire. Voilà, je suis dans le secteur privé. Dans le privé, on est là. Ça à la public on est douana vraiment soninga lemo anda mekame manke me wo maka plateau ke kama douana ala na public no de na sababu anda privé nga arawanyana ne warake yuno no nga gouvernement ka gana ayre ko ni nangutu to wadu yuno gilli no kay ido doro nganta bana alla na anonde isa jawara o na giri anke nyime keta onari karangi nyime cadre no gonde harandanyi itundu no mo no ganta bana o ya ganyai la kolunguté la ko ngana wuti problème gabe wononga yala ankela na mani konno o da ngani iri la ko lin kibarende aro nan kaso la ko ri wuti mo golondi OK angara ko ni mo gobe irigi e ko li muti mo lawati ni yauti mo nchiro mo siri nan dangi sina dangi to ko e ko li muti mo nga parce que sina dangi to ko watenda higa be nyakambe mo coronavirus ni tadi ala programme tu nyakambi so ma donc école mu makat nari 9 mois ke me moment tu tira karanya quoi donc perturbation gabe nya sina dangi to nondi ibe gara école ni mesaka de halle honne mais irigo honne alhamdulillah ni gara date hana be koni le 16 septembre bon parents d'élèves nous do gouvernement da ken digamenya parce que parents d'élèves nous ti le 7 septembre nantinto parce que agana le 16 septembre ngano ko wonu nga kawo manyeme donc école de nga kotono le munun kama wonne qui est gara bugu le 16 septembre nga na arrêté le 3 octobre mais ça robija dangi hala 16 octobre est-ce que Mali école de mi utike nga na kaso mo siri ah ho gabeni octobre qui tout à fait non nan kaso Mali karangema domina muti septembre nga mais sur le nouveau ngolandi lenki les gens de la transition là ça dit tellement que yamuna na effort nous fourni pour que karangi gara de kana kane mo be kiani gara ki dati koni parce que angana wakati gile kini Mali école de munga ina pare parce que yugo no ware intagole intaraga soko kota su ila te wenu kwa girela kunu kwa intaho sunyana donc gouvernement gara kinchu jatelaga donc c'est ça on a les munu ndega école nga parce les munu ngata kono kunga keni gara ki dati koni mais dati ki sreti parce que angana malika compter maka bamako bani compter quoi Mali khore nyen no ko yugo no nga jinga kamana liarsa donc jinga na kamana liarsa donc ça va empêcher les enfants d'aller à l'école voilà donc keni parents d'élèves nu ngara ken dati rejeté keni cause hananga cause ila ndinga be école privée no ga bamako re bon là c'est une école privée de Mali gouvernement a mis subvention tout cas parce que tant que gouvernement a mis subvention tout cas musaka bega kwa kinia voilà école utenkane kinga makini donc ikun quarantaine démarrer donc il y a sababu nga igara bugu le 16 ke na le 3 kene sine su la da muti mo tout à fait parce que kayenu nga kini école le nga fourniture scolaire nga kini école nga tant que gouvernement nga makin kini donc école ni wono al public ni wono wanunga irante démarrer parce que bien sûr parce que école publique nous ina kayen kini école nga gouvernement nga kayen nous financer ne kayen no wen chwa kini école fourniture scolaire bon privé nga même chose parce que privé nga public école mu yana privé no ma
c'est-à-dire privé privé ni me créé école privé ni me créé c'est pour aider l'État, c'est pour accompagner l'État, parce que l'État l'antenne école mukusu voilà. Donc il y a un secteur privé qui a créé école privée nous créé maintenant ni qu'un gouvernement a vacat na école de munchutu donc lui orienté ne kata privé bon orientation qui a l'antenne yana tant que gouvernement a ma subvention qui ni privé nous voilà c'est nakat na pour les munchutu donc il y a les petits blocages qui il y a la réunion Gabenya avec le parent d'élèves, avec l'association des élèves et étudiants du Mali. Donc il y a la date qui est beaucoup les 16 ans. Alhamdulillah, donc les choses ont bien démarré. Gila nani hinu njope mwanga siro anga giri kibe kono kundu nanti public nga kunga kayeno do henu kine la kolemo nga. Tout à fait. Est-ce que har sasa awake mogodi ba privé no ko o ya renga i dega mogo yugono awasoro no kursamano puisque i musaka ngabende quoi. Oui, al sangira watina mo gasenga parce que ibelu nganta mo gasenga kem pay cantine khibar no quoi. Parce que public cantine khibar ngani mo bena qaso antaka mais kayenu ku financement koni sine gouvernement nga kayen financer la ko lemu ntaka wakaye ko bono non public koni non alors que ugani khana turumbe wakati be mai kayen ko bono mais ça la ko lalle menga kayen nyeme na maga na ra timba ban kayen nyeme na kayen ko bada de bon kayen hana be gana kine kinga na nyeme jagoanya ni aga daga na kayen ko bo parce que kayen ke kini tabane voilà école ngana uti kotabe yuwa ranya na yuwa kay yuwa 200 pages ke pakebane kinia na 100 pages ke pakebane kinia la ko lemu suit bien sûr même tout de suite yuwa nyana ali rentrer dans intégrer danya amangaria donc akini tabane ken kay yana nyima gatibe c'est aux parents maintenant d'assumer cette responsabilité ken kay menye menga gotoro voilà 200 pages pakebane aro 100 pages pakebane amangari gouvernement a qui finance bon kay nous ça qui nous go biki nous parents d'élèves nous mi sikiti kenga ko ama sa wakini public nga al privé ni ma wakini comme ngara kona ngani mo parce que gouvernement a comme la privé a subventionné voilà. Honati alla no gemundi sahaba kembere nga kana tunanta kana pinla tv nya kama wa karanga nya hukumu no de na sababu woda nyi woso ni gara ora karanga nga o ina ncanga tai kubi rugara karan koren sa sikita ona kunkun nawari kenga he ore mo ngoni bugane ne karanga nya dane o kana girere nga onare antirndi iri karanga kebe ga oti 2022 kena nga wara 2023 karanga nga yala anya nga daga mo sire anogonde nanti iri karanga nga arawa kisini balawnu yugono yiba ara kisini girna kan buru yugono yiba kinga na gerefu gabu kuyi kinga ni wala ko karamo no lorandi iburanga gabalo hara nanyi suba igito ngunya kama OK, si là la question c'est vraiment très important parce que oda ngari sina dangi toku ku sino libenuga dangi mali karange ni ga nyakambia mosiri ogana exemple numéro 2 ibeka qui est important oda ngari grève nunga benya ko lemunda kasumani ne taunu kandi karange tanunga grève ndo na sababu nya ko mettre nun grève nunga na sababu nya gouvernement ka mauvaise volonté parce que ikun kara gouvernement kara ko ngara halia alors que anga ti jamani tu vois les piliers d'un état, le fondement d'un état c'est l'éducation. Quelle manière les piliers d'un état, le fondement d'un état. Jamane ni me fondement. Bon tu vois quoi ni mo. Jamane ni me encore un voilà. Sigi sembe côté. Tout à fait. Karange ni. Attendez wari. C'est ça. Donc angana karange morondita akoma ngara ro subonondi. C'est ce que Nelson Mandela dit. C'est-à-dire une nation qui lit est une nation qui gagne. Cela veut dire quoi? Jamane be ga karana ten jamane ya kitena Kenya na euro en kitena Kenya tout à fait donc gouvernement da kharangi ngala do halle ya ko buru kenya ya sababu nga école maître nun kada hamu gani me anati ankina ni école maître nga ou bien école maître nga daga célébrer même monde akide ko ni parce que watu école maître nun condition de vie nu manya watu ituka ni mo manya donc gouvernement ni ngala kharangi école maître kharangi ni me wala tetenga quoi kenya litike grève su qui est l'éthique manquée parce que école maître on kada hamunanti fonctionnaire sunta so école maître d'ailleurs mais école maître n'y a qu'on a valorisé oui puisque parce qu'il y a un directeur ngao anya président ngao anya ministre ngao sere gwanda nkaramundi boken kama be gara gen nkaramundi quel andari mécanicien ko bono agara ken hamunu kam ko jamane amo ko tan c'est très dangereux angana hay décap yugo nyoro
kota wada ka masala na ministre des religieux et des cultes Thierno Hash Diallo aga masala na ati Thierno Hash Diallo ati ila ko le menye ida haramundi mais hay ministre ngwa lengi tout à fait ati wajibe iti nan tanke ni karamo nga seri wagili la ngure ken kama nganya na hotane voilà kangara garanja hoyi akara no koyi wa tout à fait karamo koyi wa nya on kawa karangenga on ka valeur ko wa kin tout à fait donc ya sababu nga grève nu ngabe nya sina dangi to koy mais irigi khoni o ya nga école ke de gamon parce que on a la gouvernement transition qui a volonté ngari ngira watini volonté sirenya kata kharangi mbanya parce que yeru kharangi dangi o dangari gelinari kharangi daga mo konchireni honne il y a pas eu de perturbation donc l'année passée a été une année normale donc et daga mo konchireni ke ngure volonté go gaiwi ya nganie go yi ya warsana kharangi ka denga kane problème na makabugati en réalité yeru kharangi ngutenga aro magateke o ma bugu mo bure sungari voilà la ko lem mo gananti lengi on tagarna manin tare o khara mo grève nga o banya ko o makengari hala yo wadwana alla na goleke alla na denga amina rabbi sati kharangi bitagiri examen ko woru ngano nga iga dabarni ku examen ko no kanga defu nga kendi kenga ni kubenu kala classe kabundi dabari iga a concours na bane na dangi na daga tamundi o kempalle babi suwa qarunu iga kawa kebe kitana anyi mema ga ame diplôme ga tano harana diplôme nga kane kenga ni ewa bagi ku concours no hilbenu ga dame ku examen no hilli bagi ado ewa def ida ban mo nga yiri assuro par rapport aux années passées ado sina dangi to kalenga ba ngira watina assuro mo buru il y a examen ko examen menu ganya defo bagio BTO cap non ko examen menu ma dum na nya bada parce que wala ngari ari examen me ko tanga suro benu ga surveillance nga ado président du centre nunga ko ni gonu irama yar téléphone utiliser candidat ibenu ga defu ndu examen ko nyana sina dangi to ni igani kamana sixième nu kita téléphone nga ibe na voilà ibe no ngana nya kumbane lengi kenga makaba kene mana garanye atokana durusi atana ngolite ya kumbane voilà igondo téléphone ke me allo no salle d'examen ke me na bugani na haya no gondi surveillant no ngasike kene mana garanye konta kembe te kan sari garanye na bono jamane ndi comme tu vas nous ngala ko ni mobe c'est-à-dire ko garanye na bono jamane no gondi on a école maître médiocre nya kitana école maître men nganta hotu aka kun kitana garanye na bono jamane nga aga docteur criminel nous docteur menu ga soron kalli oui parce que imi gollen karana makara oui donc xana ngana bo jamane li sari ko hinda mu no yana jamane no wali ko hinda mu no yana jamane ko mais examen go no a passé mo be ça a été très bien passé parce que mais nda examen ke surveiller rigi nda surveiller ala dunga kamara ou la correction kanya ou la pas kayit no go lem ko kayit no da kunchu corriger ou la surveillance nya examen ke me madom no baka pada mali hamake me examen yana amma ngari taux de réussite nganya mo taux de réussite ke ganya mo si j'ai une bonne mémoire est-ce que c'était pas 37 et quelque na kulu ngara kita ibenu nganya baginga oyo o watu ido niveau sire ngabaka parce que yero karange malampu voilà de bagindo e ke defunchu mais souvent ko le koruku igono wa akono nanti aga kumbega corriger na aga correct aga na ewa ipo no perdini est-ce que kenjari be ga kama aga dungata aga be no ga ko no corriger oui si là anda que question c'est vraiment contradictoire parce que agati gabe arin ke meganaro classe no gondi classe d'examen ko baginga parce que guna kurungi ni bagin soro kwai ke na ko ni dangana be sudi sandikite nchirondi parce que ça bagi ibe no ga lycée 10e 11e 12e okuna kunya karamundi parce que ngena en supu nyanya école normale supérieure bon ibe no ga fondamental nga kene ibe no ga baka IFM no kunya na fondamental karamundi ne okuna lycée donc si ne sungira na run classe no gondi classe d'examen ko bagi ni ga ko ni dangani be sudi sandikite nchirondi sandikite ancha ndikite nchirengani arawonya na sababu ngana passendi comme raisa agara nyana sababu ngancha ndikite kamanya aranya sababu ngana échouer parce que ngali école maître bane papier ke bega magana corriger 200 300 fait agabenyen bon anken chandikite manya ara kharane donc ngira maniana je mets une note comme ça et puis je passe
kin gabe yan yana parce que an chan dikite manya pas kin gabe yan ke o gati wan kinite ninke on me donne par exemple une semaine pour corriger il faut encore corriger il faut qu'il y ait corriger avant que quelqu'un pratique la qui hibera ga karne voilà kinga famille hibera ga ta karne aranta famille eko anime angala daga far docteur numba nga gara isandigi nyamugo ke kina na ordonnance sana kina ala na manera ala na pharmacien ala ta donc ko le menta wona kin sai ndin dambe nyawo parce que soro tana na hayni na corrige anke jandi kite ngamanya anta moyni kitana amangara donc kinya liniti erreur gabe kinya na sababu ngai gonu imenu wa échouer anga ni jabi gara jabi ke be réponse menu sare réponse nuku suroni barante kharne anga ni narawai kharne ratsir ngai igonu wanu narawai kharne foti gabi ngai bon correction a kenchu jatene foti nu nan kaba awa moncha na dati manira anta eslona anta accent lona anta virgule lona anta point lona na monu kutu c'est pas comme ça amangara donc golle ke gani golle be vraiment ça demande il y a la forme quoi ça demande la forme voilà la kolen khoru aka be no gosiyone aka yaganya ke ke ne la kolen karamo yayi defonu be no ga la kolen khorenga olma gelli ambucine nga na la waraka mundi kempa kene tanna anja hande batenchirondi an karamo ga na kata karnasu la nga sansu khore ko kitanadi yo kenda yale angana akorosi isa jabara kubeno hakine kundu yiri o ga nyagale nanti da defun kita da bagin kita yayi gono no ngakunga na bagi ke kita migra defu ke kita ikumma ngara ngenke alba anyemere kanto ngonde na maka katia sabu uso ni kara o la ko lankoro ku inake niveau yo de ina kara ngala de non keni tamu yani parce que nke mega ere lenki nke do sire gabe yang kara domi ida defun kita de ko ngala agapi ndo soro gabe kara domi ida bagin kita ta ida ko ngala e gonu ma kita e meda wara ngi a conseil be kini lemu ngai binu ga bagi ke kitana na bagi kita ta na école ngara ke manya anga kinye ke niveau yake entre roto ana université nga kita université ke lengi sinu sikiani ando licence nyambaka duna gele be sudi taga kanende mais anga hi go sigindini anga nimisini halle angani misini hale nge min jangu gabe lengi moyenyi adina ntinke ida école ke sikindi wona def ke kita da école sikindi moyenyi adina ntinga miyo gabe ngerili watini vraiment ikuna gara nke sikindi inimisi alors que il dit kanun taga boutique nungi ma be inimisi parce que c'est la quarantaine c'est karangana eti c'est buchinere c'est buchinete c'est buchinana malgré ko da karangé saboté c'est buchinana eti c'est be quarantaine aro c'est be makara ari milliard ngana maga posti go jamane nga ataki nanga kini sala karanta Allah taki tana voilà lenki alhamdulillah ngira nyana ministre nga Allah wanyana voilà parce que ngara kana ngebe ya diplôme ngebe ma Allah ngana ri sababu ngalla wanyana Allah wanyana voilà serebe ngara khara sere buchina ne ti Allah ngana ti wahi nun hilla na sala minute donc ka conseiller be kini lemunga soninga lemunga aga atina bagi ke kita kama karange ngara kama nata ho sudi kala kana nge continuer angana licence ke kita parce que c'est quarantaine kan cireya c'est quarantaine ti nanti serebe da école ngarata anda école nyanda wara 8e année 7e année inta kenta jatene c'est quarantaine ngade c'est quarantaine serebe ka kinye ma université nga na timandi inangi nya khiri un intellectuel mais na école ngara 6e année 4e année anga otu wanda o khara mais anta jatene c'est kharangara nu sakin nondi datu mandi ndika meki je comprends la femme mo seri voilà parce que anta jatene mania diplôme ni woro nga kuntange magaw Allah tagole ni ci Allah diplôme ni woro nga anta ange ndara 7e année 4e année kan diplôme nangema zéro anda wara 7e année 8e année kan diplôme nangema absolument voilà amangara donc kharanye kala lemunu ngare khara ikana defu ke kita ubi ikana bag ke kita kada courage kenya enkara ikana khara na kiyema université nga ikana diplôme ke kita sasa kununga sababu ngabela yanyana diplôme ke me kene sasa kununga angana mali me mobe lenki comme jamane ke kharangi mbonwa suno na kaso iga masala na mobe angana jamane ke diplôme kita angana daga duna no kusura nga golini ta diplôme ke ora ngari enseignant no mali yere na daga enseignement nya gabon gabon fakaye ni malien nga ibenu ga kharaire ya kamana gabon no kharamun watu wa disirin kitana bien sûr mais kem pokati ni mali kharangin cirenya ni amagara bon ça kharangi mbono hala wonne quoi
kena soro go no décourager ne mais o ko nga ibe ko so ngani karangi ngana bono mo sere wa gilere na daga khara France adan ke be ga tawunu mali de na ankara ni angara karangi kanu ada niveau kitana dina take annan ke digame ona sage katai honne ke to ngonde be gane ke kunda ngara kine karalle mo ngana dina duru goto inda kara in kontina karanya ke to ngonde ke simende ana igu nyana hana so ni karade oui ya garan kunda eske ikunga famu ni sarno nga famu nan tinni wara inda ka mi gara ke ni ho keda ima yaki oui sila ada be hetide sila cette question là sonikara yagare ndo yu mo honta bana sonikara nga ngali yagare nga kini niveau ata magana rayita adagana ikiyakana ide be ku maga sonikara alle nyagare ana wonne tuta ke ide anu kuma odo bambara nu akhire lanta bana de bambara lay ire nyagare ngala ankara awaki yine matampili do sinu karagi tampili do sinu tumi amaya am ata mamaragi mais sonikara no kuntake ada marama nganya mo andambe nan dambe karanya na magan chonto ndi voilà ngere ne ko mettre yene diplôme khoro ma mais ngere mu bien vrai ngi roni ne kharanga mais gara ki niveau goy igara yigo ngita igara ki agi go parce que soninko jotini ya gunyani sara yi taraga bakadi agara ki niveau goy Allah voilà agi kina maga bon kita ga kina tele maga kina ga la continuer l'école nga y a aucun problème ala aray continuer l'école nga ou bien kine ga na dunye awa kine maga anki nga école financier ne awa daga ne école nga mais so ngara ara ga na nya antala garni parce que agana daga ware ka hore oui ke sikia anta famille voilà sikia sinon nge me akhem pa yenen ke yak defu nyana ma ada kharangi nya defu nyana ma amangare bon kinan kangole aro kharangi vraiment souvent c'est compliqué mais awi no ndar sa alla gana hinu nyilla no ngana nya khatibe na waru ni école de santé nga araga hoy goda voilà parce que yanga tu privé no ku tu gare horo nyana donc saranga ho su nyana jatela ga nu ngati ko amangara donc ya haru khare mo igu différence ngano nga isa jawara la kun karamaga go hi hore yani aka la kun karamago aka domi karamu karangen cigindini na sine nyagambo maga ti sariya ntai goyi igatina rangane article 39 ke article 39 okuma okunta famuno surtout baba suni karatu la kun karamo na baraka rangi ngala kun lemu na karon karai ko to karan kitana ti sariya tai lemme wanonga kenga ni tanjikero kabundinga ti kencha buuda ngani ke article ni mania ok donc ke article 39 ye wa ko ni suni ko ngina ham ibe kam pratinga 2018 article 39 ke men sariya nyani article 39 ni sariya nyani aga voté Assemblée nationale nga ala ni ibeka nga premier ministre président nga Boubou Cissé wa premier ministre nga anya kem ko 2018 sariya ke ibeka no sariya ke no ngondi iti drome bane be gana kaw fonctionnaire kutu ntugalenga ko de bane ke be gana kaw fonctionnaire kutu ntugalenga ken golenga kapa école maître nga tugalenga ken article 39 ke c'est-à-dire gouvernement gana augmente fonctionnaire ga jamane no gondi hoga kay kutun kallenga awaka pa signer no kay voilà ken article 39 nga président ni gara signer premier ministre ni gara signer problème li no kube idangari ken ngana nya igara gode bane ka fonctionnaire kutun kallenga ken gode bane ngana sage kapa enseignant no kallenga enseignant no gabenye enseignant na mpung mali fonctionnaire kutun ngani bo ken ngana nya akalisi nga gabono jamane biljenga irantawure donc igara ken ngana ngeta ina munana ke article abu kanu igara menyi gara kitibatere e kun kadi kitibaki batere na singa voilà bon ange no sere karantenga me ange da singa ken da gara ken gara singa ange ngana tanga ken bakaya oge aka na futuru kati bon jamane ngana ti godi bane ka kutu kadenga akana baraka pakutu kadenga kela ya hamni kam akana famu na nanti lori maka ko igwa injustice igwa voilà donc enseignant da kenya hamu a aganya kenya litima kanya
kinyali ti mankan kinyali ti grève sui parce que enseignant non ti jamane sariya nyani a appliquer ne comme sariya kutu nga appliquer ne mo be jamane ngade donc kin sariya a appliquer kenya ni article gay c'est ça l'article 39 ok bon maintenant gelli article gay gani tugade be gan kawa kapi fonctionnaire ju kallenga amen kawa kapi la kon kalmo kallenga au président Kassebe gagné non yibe kala na hinay adi premier ministre isu dunye do gouvernement jo na kete batere ida Kenya bugunonga mais ke article 39 harsa aga tadio ona kan sigira ya di sasa ara ke wari ba mana kan niveau ok si la oga sigira be lengi ora ngari gili transition soro kunari mouvement gabe manya enseignement kundala grève maga ida to gaga ya kete non amatuke aya ga me masiki hala ibe gara article 39 ke diga men cikendini mania embargo ke be gani mali kama anga tu jamana le mesuri embargo ngana jamana kama ida frontière njukuta jamana kama revendication e gwanu ngala ntanyana donc enseignant nous nigara sigindia parce que embargo ni mali kama qui est pratique qui est nigara ke liti sigindi kota tan magari ka hokota yi parce que kenanga bodangani donc nigara sigi la déclaration publique ni menya en tant que patriote. Il préfère renoncer d'abord à cette question d'article 39 en attendant que le pays puisse se remettre à pied. Donc, qui est Igara Sigindi? Il a Sigindi, mais qui est nanti Gajagi Nyamede. Mais Igara Sigindi, gouvernement Kamaski. Parce que le gouvernement a Akatusu, a mettre nous Kelly, il va essayer pour qu'il y ait un Nangé Moumobi. Ouais, Moukube Lenki, article 39 qui a une Moukube Lenki. Gouvernement do enseignant nous syndicat nous ya digaminga harsa parce que gouvernement na mundana article 39 qui est comme a khalsin ka ben jamane dangan ina mundana article 39 qui ila na nya prime ni mania prime ni tugaye wai de kapa fonctionnaire ni tugayen kama par exemple prime de logement fonctionnaire yana en droit na logement prémis ina nokumu ndanga voilà location donc quelle location ici gouvernement na kem prime kapa en tout cas denga fonctionnaire yana nga lemu ngamaka yuwa prime kinanga lemu ku sababunga amangara donc il y a une prime c'est-à-dire c'est on va expliquer le mot tu vas comprendre français voilà donc hike nous quoi gouvernement na munda na article 39 ke hila na ya prime yen mais gouvernement ka gara erreur yen ko be gouvernement gara prime ni nous proposer enseignant dangani ken ka loka mo buru ani mi watu jamani ngamo belen ke wujunu weli wujunu siki ainsi les anciens ne vont jamais accepter ça faut que tu kutunga no nga prime 200 000 francs de prime 150 000 francs de prime kunga kungu tuba mako ere amagala tadi ida enseignement ni ma wara tetenga quoi. Donc synergie m'a donné compris mon éthique na loi. Et puis enseignant l'onka tarande hilo asasa. Parce que igonu dunante nga prime kaware ke. Nanti na article 39 ke ila na ya prime mais na ya prime ke de fanga korenu quoi. C'est pas des miettes quoi. Voilà. Mais parti boranonga ils sont très radicalistes. Article 39 qui a appliqué ou non. Parce que article 39 c'est un article de la loi. Kebane ni gemukane nyai kebane gani sariya nyai tout à fait intabana amangara donc ikunu me do mena ga sasa ki un problème nganonga mais adala tinto e angala kache futuna akutini awo adala tinto e warni gemu maintenant kun karamo no gananyi igama gemukane ri osonu ko wa kono nanti tagaye ngana hendi baga garono ta abutenga est-ce que kentanya na sababu gouvernement ga hesene la kono karamo no ngaba kela yana sababu nga sababu khore imean parce que genda megal nga gouvernement dangano parce que gana kat naga diviser c'est fini ikuna isabongita aga diviser ta ikun ka isabongita bon sago ke gana kite enseignant na perdu ni amangara donc ke ga be koni enseignant dangani ono kitun kini me public ou privé ou soit la formation ba ne kenya ko ala ndaliti wal jare nga adu sababu nga igonu ngaro public nga sinon au sous la formation ba ne donc ibenunga public ke ini kitungini me sungemu kambane gouvernement ni gara prime khabari ke be koni gouvernement kana hay
amma ka nya prime buchi no il a prime que sous la kenga ko no kata ah voilà on n'a pas besoin de ça il a prime kini soro nga prime be gara soro ngutemura na ka yena hana voilà parce que angala ou troisième nga ça au niveau secondaire ibeka ni gara prime go kini enseignant nga kini 40 000 prime de documentation ça dit école maître sougani prime nga kina nga 40 000 ken prime na ou voilà ken prime na permettre ne nga livre non ko bono pour qu'il y en a quatre leçons préparées parce que les leçons t'a préparé pour nous un document en tamara donc il be kan pour atinga ni gara kunya mais ken premier rata qui ne kaso akini mois d'août mbane ken ga dangi dawasiki amana me enseignant ma barakenga idara ga mois d'août su utinga 40 000 francs yang skapi itu ga denga ima barakenga mais premier ke de garni kini article 39 ke enseignant namunda nya prime sire na nya prime ke be ga kini bada ha quoi nya prime ke be qui est conséquent ibe kala wi nana amangare donc ina kenya khibare nga hala agati gabe anga ngali bomo ko yere kunu ngai me tellement que kharangi gouvernement da kharangi ngara tetenga agati no warni école metu menu ga bomo ko yere wa golle njekindini na sababunya e khalsi khason kara gouvernement mituga ima tuki moy tananta fi daga ayare mundu mo tana ya classe no ngala ankila ken pam ngam ara le ko le mengara mugunanti o ko boni gara école maître en formation nya en supunga hari ko te yaro de go ngana école maître ngama antawa bada ay ko le menantu parce que le ko le meke ngana tu ana décourager na anga kame ko le miskini lenga anga ibitir nanti anke nyana mania kumbane ibe gati dana ngani ana école maître nga antanu ngai me ha kem sababu nya mania gouvernement gara école maître ngara tetenga sasa emega eti parce que changement on kanya litiga benya Moussa Traoré wakati do 60 ban sasa emega eti amai école maître ngari be ngara mobile ko bano mais sasa école kanu faka mobile amai école maître ngari be gara yi kanta kana ya vilan alhamdulillah lenki école maître yi kanu wondi akabe ngi kanu wondi isa jawara lenki kota kesa soninkara la kolen karamogono soninkara la kollemo kampa karala nanke makati soninkara sabo ya kenga ya karanyenga abisi basante no wa soninkara irorga na kani harsaba bon ngega ibe koni soninko arsa o maga karan kabare ke wara tetenga parce que soninkara debo igwano ngarsa anga jatene serebe karande nani jatene ke manyawo il faut kara alla da nabure ngino alhamdulillah tunga lungwe mehi go man kana kini kharangen ngira way tinike me debe ngira baka debe kebe serebe ga kharana kinye ko mike niveau ke du ko na jide na kiye ma ke niveau yi antano law tinike bana alhamdulillah du ko na tike ngare c'est une réalité tellement kharangen gantano igonu la jopara intala gar opu de binu ga karatrumbe classique nogondi igonu yana premier nga deuxième nga mais lengi ibinu ga kinye opu niveau ki wallahi atadangi ni suru karagedi souda wara mais wari kira souvent on comprend awa mini quoi souvent so ngoti karangenga kenanga la retard nyai on a kalsinya mundu on a gaben kita ollo kanu tout à fait voilà mais moi je pense que ça doit être une idée dépassée quoi parce que dans la vie chacun a sa chance et chacun a sa manière de réussir dans la vie isa jawara lenki masalanga ona talingo ka wakati nga ari ka nkunyendero ka ndigala korona ma lenki plateau ke kama kati penalty vempa indano nga ntigana sila chaque fois ngi khili débat nga vraiment lingi nga ni mosiri nga penalty tv nga soron chukunyini aka goleke be arsa gela la gano sudema jamane nga wakati ke be lenki ona la nyaga na jamane ke basiki arsa ko mbugu ke kotedi digala gare kara lemunu ngare ngara kara lemunu ngare kara ngi lagar anyatu kara ngi anyara bun kharanya lagar inkara voilà donc assalamu alaikum Pino TV mpaindano ora kanwari nakatiga kakumenu ngara hajunu ngara lantagono oterenga ki wakati nogondi oganyi masala ke kamakene karanya nyai so ninkara ora karanya ngora lampundi buru ona dudo goto onore mungara inkara indakara uga dutanti limeso hakare lingenya na rawa hotu ona ora ankara anya kenga sigira kora gumesui
igari karange kebe jopa ida kenya kinyandi iga kata ina kusikara kitana so ninkara oro anyana jamanyu ngumenga de oro anyana misunu oro anyana ho ndambe manna sababu karange nyane koron kara assalamu alaikum